Pozdrav svima. Danas sam u posjeti subotičkom Pikasu što se tiče oldtimera u Subotici naravno. To je Nino Sudarević. Zdravo, Ljubo. Pozdrav Nino. Pozdrav, Ljubo. Koliko dugo posjeduješ ovaj auto? Ovaj auto posjedujem 4 godine. Kupio sam ga 2020. godine u Somboru. Bio je u vlasništvu jednog bivšeg milicionera. Vozilo je kupljeno novo 79. I u periodu od 79. do smrti prethodnog vlasnika bilo je samo u jednom vlasništvu. Koja je godina proizvodnje ove Lade? Godina proizvodnje ove Lade je 1979. Koji je model Lade u pitanju? Model je Lada 1200, poznatija kao VAZ 2101 Žiguli. Za evropsko tržište pod nazivom Lada 1200 prodavala se u bivšoj Jugoslaviji, Mađarskoj i još nekim delovima Evrope gdje nije mogla da se prodaje dok nije prestala prodaja Fijata 124 od kojega je ovaj model potekao. Zašto si izabrao stari auto? Da li si namjerno kupio oldtimer ili je to bila igra slučaja? Ne, nisam igrom slučaja došao do ovog auta. Generalno stare aute mnogo više volim i cenim nego ove današnje. Stari auto imaju neku svoju posebnu draž, poseban šmek i u vožnji, a i samom pojavom. Tako da, bez obzira na godine, ali sve ispod 1990. je ono nešto što me zaista interesuje. Da li si mu dao neki nadimak? Ne, nikakav nadimak nema, u pitanju je Lada i to je to. Možeš mi reći u kakvom je stanju bila Lada kada si je prvi put nabavio? Vozilo je bilo u originalnom stanju, u prvoj boji sa par sitnih oštećenja od gradske vožnje. Vozilo je kompletno bilo prefarbano, interijer je skroz originalni, motor i motorni prostor su u originalu. Hromirani detalji su isto autentični i originalni, ništa od modifikacija na vozilu nije rađeno. Odrađen je kompletan detailing i kompletno lakiranje vozila do perfekcije kod profesionalnog autolakirera. Sa kojim izazovima si se suočio tokom ovog procesa? Pa uglavnom su to bili izazovi vraćanja vozila u neko perfektno fabričko stanje, pa čak možda i malo iznad toga. Zašto si izabrao stari auto? Da li si namjerno kupio oldtimer ili je to bila igra slučaja? Ne, to nije bila igra slučaja. Generalno stare aute mnogo više volim nego ove današnje. Imaju neku svoju posebnu draž i posebna ljubav prema starim vozilima me uvek fascinira i privlači. Da li auto voziš svaki dan ili samo u posebnim prilikama? Vozilo nije za svakodnevnu vožnju, samo za izuzetne prilike po lepom vremenu. Da li je teško i skupo održavati ovaj stari automobil? Ne, što se mehaničke strane tiče, nije skupo održavati, budući da su imali veoma dug rok proizvodnje. Delovi mehanički su vrlo dostupni po nama susednoj Mađarskoj, pa čak i po Srbiji. Što nema može da se poruči iz Rusije, gdje su i proizvođeni. Ostali delovi, do kojih je danas već manje više teže doći, znaju biti skupi. Takvi delovi su hromirani, recimo, ratkapne i neki drugi delovi i detalji interijera. Da li postoje neke posebne karakteristike koje bi izdvojio na ovom automobilu? Izdvojio bih pouzdanost i jednostavnost. Jednostavna mehanika činila ju je vrlo lako dostupnom svima i vrlo lako se auto održavalo. Upoznao sam te na zimskom oldtimer ralliju Subotica-Sarajevo. Da li često učestvuješ na ovakvim događajima ili skupovima? Učestvujem koliko mi mogućnosti dozvoljavaju. Volim posjetiti oldtimer skupove, pre svega u okolini, ali nešto i dalje od Subotice, vidjeti druga vozila, upoznati vlasnike njihove, razmeniti neka iskustva, vidjeti druge predele i to je neka i svrha i poenta posjedovanja ovakvih vozila. Koji ti je skup bio najzanimljiviji i najznačajniji? Najzanimljiviji skupovi su mi definitivno u Somboru. Svake godine uvijek izuzetno lepo organizovani, u izuzetno prijatnom ambijentu, sa izuzetno prijatnim ljudima. Šta bi savjetovao nekome ko želi da kupi oldtimera? Savjetovao bih mu pre svega da prvo kupi što je bolje moguće vozilo. Nije problem ni veća cena, ali da vozilo bude u što više fabričkom stanju, jer rad na ovakvom vozilu zahteva mnogo vremena, mnogo truda i mnogo para. Da li postoje uobičajene zablude o Ladi 1200 koje bi želeo da razjasniš? Postoje zablude da su vozila nepouzdana, uglavnom to je samo zbog lošeg održavanja koje je ovo vozilo imalo, ali ako se redovno održavalo, mehanika je poprilično jednostavna i bili su, da kažem, u svojoj klasi i cenovnoj, a naravno
i po pitanju održavanja veoma, veoma korektni automobili. Da li postoje neki specifični modeli ili varijante Lade 1200 koje su posebno tražene ili retke? Uglavnom postojala je manje više samo jedna varijanta. Postojale su na sovjetskom tržištu varijante koje su bile test varijante sa Wankel motorima, ali su to bili izuzetno retki auti koji su korišteni za KGB i neke druge sovjetske službe. Uglavnom motori su bili izuzetno nepouzdani i uglavnom više od 20 do 30 hiljada kilometara nisu dogurali, što nije slučaj za standardni Ladin motor. Kako omogućavaš očuvanje originalnosti tvoje Lade? Uglavnom očuvanje je svrha toga da bi vozilo bilo što duže autentično. Vozilo je garažirano, ne vozi se po lošem vremenu, po zimi, po snegu, po kiši. Koristi se uglavnom, za neke, da kažemo, vanredne prilike. Kakvu ulogu ima ovaj auto u tvom životu? Generalno, ovaj auto ima ulogu nečega što mi je bilo uvek zanimljivo, a to je stari auti. Od malih nogu sam imao ljubav prema starim vozilima, bez obzira na njihovu proizvodnju. Zanimali su me vozila istočnoevropske proizvodnje, zapadnoevropske proizvodnje, ali uglavnom su to bila vozila sa hrom branicima, sa hrom detaljima. To je neka njihova specijalna draž koja me uvek privlačila.